whātālu I lau whaafonga ma le mai mo mai I le whaapopoina le nei o le tātou po kalama o le sona o le whaamoemoe I vai aso te itasi. Le foi o manto iai ma au na le tua le sunga whenga ia ko lau mo sense le ngate leo sunga tuina ia Chris Saman a mātou tamu whai e whaamatalatala ia le sona ma le suesueina o le awhiong pa ia le tua I le nei vai aso. Vaso le nei u whaautuina ua na o ke riso le mautinoanga ele ialu le tātou whaasoa ia valaunia le sunga ia seanga am taina le tātou whaasoa I se talo. Lo mātou tamae o le langi e pa ia e te le fo ilo wanga le lei a te mātou le a mātou whangaina fo ili nei vaenga o le I tu aso mātou te whaasoa I lau a whionga. Amen. Mole whangaina mātou tangata whaatau wa e alu atua le whi aua lau whio. Pamani e fo I e o lo whaapen whaafonga mai mo mai. Fo I eisi whaafita uli o lātou loto ma whau nei aso. Mātou te talo ia vel nei le songa. Ba awala e pai atua I lau nganga ia te lātou. Amen. Pamani e mai lau whio. Pamangalo I mātou ono lo swafa Yesu. Amen. Amen. Whea lava o lo e maua mai ele nei whaasoa. Talia fia tātou te suesueina whaatasi le awhiang pa ia le tua. Amen. Kua tātole nei pe o na masani ai o lo tātou suesueina po nei tolu masina. Tu whaatasia le langi ma le lalo langi. Ke riso I tutonu o le tusi o Filipi ma le tusi o Kolose. Vaso le nei pe o na whailo antu tātou suesueina I lau tu ua na o ke riso o le mauti noanga. Mau au tu o lo mau o tusi o Filipi e tolu. Lewa mei tātou whaasoa le tusi o Filipi e tolu. O ina lela au mai el tātou whaasoa o le vai aso atoa le nei. Ia ele ngata I lea. Ia o le tātou mau au tu lela u whaitawina. Ia le tātou mau au tu. Ia po le mutu tauloto. O lo mau o le Filipi e tolu o le whaipasulu e se fulu ma le se fulu ma le tasi. Whapelo le whaitawina. Ina ia o wiloa o ia. Ma le mana o lona toe tu mai. Na ia whaatasi au I ona tinga. O na ua whaatusa ina au ia ante au I lona maliu. Pe mawhai lava ia ante au o na o atu I le toe tu mai o e ua oti. Mai tau mai ia le whamatalanga Paulo. O lea ua dautala Paulo. Nau ta inga o Paulo. Ia maua e ia le whaola tanga. O lona wha nau ta inga fo I o loo iai. Ia maua e ia le soifuanga o Yesu Keriso e o fo I lona maliu. Mai tau mai la. Whai mai le autu o le vaianso le nei. Ua na o Keriso le mauti noanga. Le fwoi lau o toi manino le whaamtalanga Paulo. A whai eise me maua I le whaolatanga o le tangata. Ua na o Keriso. E tei me tu fisile le tangata. O le a ea le winga o le whaolatanga. E sa unga luenga e toi whaupopo ina ia maua I le whaolatanga. Ia o le autu na le la tātou a suesueina I le vaiaso le nei. Ai le o se whaamtalanga I isi vaenga. Ia lea la tatala le avanua. La whalaute le tātou whaiaonga. Ia le tātou whaatou muanga. Ai le me ilona vaenga mo. Mua la amata me sunga Christian whaasoa. Mai le sunga whenga ia kōlau. Ia le tātou whaasoa. O le po lenga na o le apostolo ma le. Tara lei te miuma. O le lamatia o le. O le afoi o le whaavae o le whatuatuanga ma le. Mafuanga e ala e ona ia il tala le. Ia lero ia Yesu Keriso. Ero mna whaela le apostolo ina ia fefe le loto o le tangata foi le o whatuatua. Ono ni tūlanga foi o le masaninga o le olanga o le tangata I tutono le siusi o manga male. Mala foi mal nofuanga o le anasala. Le tatou te o mai ai. Le ala e ala e o na iei le foi le whaamalosi mai le ala apostolo ia male Wai fai mai le o le whamtalanga apostol fo le whaatawanga I le mautinoanga lo ia Keriso Yesu. Ar vanga tawala na le e mai e le apostolo ia tātou o le tonga le mu o le mautinoanga o le tātou whaatutuanga. O le tātou mautino, tātou lo leile winga o Keriso. Amen. Sua kolau. Te leo te mea polo to tele o tangata e le te tonu mea na o Keriso le. Le whaotanga. Whaotanga.
Le tātou te mai te oina, e le tātou fo i lato o le lofo muti vale o le atua malo na lofo tu noa e lavanga. Ai ka kaunga ingi si me wha popo. Le la e ili ceremony le o le peritomina. Le peritomina o le tina, mai e ka kauanga e se si me wha popo e. Le kan kunga ia tangata uteia, te mo polo me fo ia sa whainka, e le ngaluanga polo. Wa tangata uteia, tangata i tonu le tua. Ai ai si lato, ngai o ina la ngai kau vai, mai o ingala le swa poponga e sawai au isi la ka kangu ese la ia mai ale peritomina linga le saw ai faftai e apolo fa ipotolu i filipe tolu nga fa mai le fa sai polo ko e o mai polo awa o peritomina tato o e au na le tua ma le loto ma mita ya kirise usu ai le fa tua la le tino e lo me la le tino e fa online nei tatou pe tomina ma tulanga o tatou me i le tino ai o le fa tua i le lofa tu no le tua o mo fai le tua fa tanga mo tatou ia ngala mo e tatou fa tanga le na o ke riso e ala lon ma liu mo to tu mai o tatou man ma lo ai Amen. Lewa manino fa anto muanga o tatou le sona i le foi po se fulu ma sfuma tansi o lo to e fa mautino mai e paulo ia e na o ke riso lo tantoa o le maliu o ke riso o le paule na o le tantou fa o le tanga ma le mautinoanga ua maua i tantou le fa o le tanga me le tantou fa so lo vainga mua o lo to e au mai ai ia le foi upu mua ma le foi upu e lua ma le foi upu e tolu le o lo ia le autu oli le ali perfeite va mai tawina foi upu mua fa mai o usoi o mea nei o to e ia o to oli le ali e lese mea ua o musu ai o na tusi antu o ia lava mea ia tautou a o le mea tau te sanga le muai mai tau mai whamei ia paulo me lea la u tau whaia o tau musu e tau atu a lela tau atu pea ona o le mea le ia sanga le mu o tau ona o le talito nunga o paulo o le ua whalpui ia a ua le misi le wanto isi tangata ia o ia tangata e whaatatau i lisi fo i tala le leilea e te maualo o la tanga i le whaia o le ngaluenga le lei po le peritomina le ansauno i le sunga whenga mai tamo le whaupu e lua ia outou i uli ia outou i e whai ngaluenga le anga ia outou i e ua kata tomeina whaupu e tolu a wao le au peritomina i tātou le whai mamatua tau loto le vaso le o e au na i le antua ma le loto ma mita ia Yesu ai le whaatua i la le tino. Mai tau mai le uto e whaamanino e paulo ia le vaenga lea. E ele mele tupu. E iai ia. O whaingoa ina e paulo tangata awa o se ia o antu. Oa. O uli. O la lewe mei e whaia la ntou ngaluenga leanga. Ia mai ua kato to me ina ia po e ua. Ua sa e ia ma wha leanga ina lea. Le nofo le lei o le kalesia. Wha muti no lo e paulo. Awane mita seisi lea. I le tino. Leanga o le tala lei leanga ia tu matangata ia. E te tau tangata umo na peritomina ina ia. Whaoreina, whamelo paulo. Lei, ele mita seisi mena. Ai mtau na mita ia. Ia Yesu Keriso le ia le autu la so le oli i le li. Ia ai whalau tele lua sunga. Le la mumo me sunga ia seanga whasolo tu le sunga Chris. Tasi le vaenga lei o tato le songa. Tam whai a paulo. O le tato fia ma le ololi. O ia Keriso. Le ia sesi mea. Le foi lai ka fai ia polo e fa no mai ia tangata foi e perfecta tangata pelo mai fai la tele mo me uli o le manu pitosilio na maula tangata foi e mai e fa leanga ia onga le a tolu me na mana polo e matu i tangata Filipi mo mo la to te tapo e fa maoni le tua amen ia la to oli ia Keriso pole ala me tupu ia la to ia la tau moa pele oli mal fie le la tis mal melang tol awol tai toni la tu ngai yo ina le al faltino le ka ko bai ka winga foi le ka pule ko le ol Filip mele pertomina ia po fai o ngal wenga le mo welo falta ai ia tato tau sisi tu la fono le tua wa nga lo mai le manui o tato tu la fono le tua le character le tua amen e tato te fa vai ma o tato oli tato tau sia la tu la fole ka ka ko fia wa ele se me sau ya tato pe fa o la sa o lo tato sa vadinga mele tua ai tato fa ya lol me fa foto tu la fole
ona tatou le mo le oli mal fie le mana oi Paulo mai ta ua ya Paulo le ekalesia da ia la pata ia tangata Filipi ia mo la to le oli a Yesu amen io wa ele ola Silvia ele apostolo le fafita uli o tangata fatu tua le ta wol tanto faso la tanga ole se senga ole ngaluenga mal fatu tua fa tanga ya ele tawa miotonuina ile ngaluenga lava ia le tua ya la ya Yesu Kristo ole ngaluenga na le e fatu stu se Paulo ile ekalesia ni oni ngalo ya elanto awa ngaluenga ngai le mfai se tasi na fai ele si o tato mfai o na fai le ngaluenga le na fai Kristo awala nga o tatou pe fa mai le tatou le sona fo ile Roma talwai tolu pe pulu fu tolu wang sala tanga to mo ole a ole bi ngole tu a wota wa metu ina ono o Keriso Yesu ole fa fitauli na le e ala e ona ta o Paulo ye tanga te o mai ma fo ma o nga ese waili tanga te va pe tanga te mai si o ele loa o le tal nota to ia yuta ia le to tasile no fina wa ma Yesu te bi o soifua ma ola Yesu ai le fa sa to ruina e mo fa tu Yesu o le ola ma to tu o ma lama o la reto mai le langi ai le si yuta ia tal tonu i mo le maula ia o fam talanga o na Yesu o la fa singo nga ilona i unga fo la e ilona maliu ia molona to tu e loa i uma e tātou le moni mal fa maoni ana fa mtalanga awa o inala il tātou fa ultanga ele o i tātou fa ultanga i tātou ngaluenga i tātou tamu fai le sau Yesu e fa ali mai a tātou ele e amani au tātou ngaluenga e tasi e ola i tātou o ngaluenga in fact o ngaluenga uma lai fai e tātou e whanua i tātou amen ia wai e alana ese ngaluenga n fai Yesu ma ngaluenga e fai e tātou o ngaluenga e fai Yesu e fa tawanga il fa ultanga o tangata a o ngaluenga lai fai e tātou i e fa tawa i lo o e fa ultanga na oe le fo in tātou tau i el tātou le sona le o tuana i atu nei le lui mai polo ato ia ngalua ina lo fa ultanga ma le ngatete ma le patau ia o mena e o ni ngalo ya tātou o le alu tele lo mafo fau ia o ngaluenga ngai tau fa ali e lo pe o Keriso i ona fōringa i o tātou manatu. Amen. Whaftai te lo le ua manino le vaenga le oli le ali. E taimi tātou te oli ona o tātou ngā luenga. Wai tēne taimi tātou te whaia lo se mele. Pēla ngona le oli te mana o si loa ume tangata laia. Le te whaia le mele. Ai o le mele nā lewe mei paulo. Whai te la tātou le. I le vaenga nā. Me i tātou whasoa. O le o langa o paulo ua mawai po le o langa tu vai oi. Tangata le paulo wai o me moni aia. E nā ala no whai mai paulo. A tātou mita Keriso. Le anga wai loe paulo. O ia a su e se tangata e sili na le leile a mio. O paulo. Leva mtala e paulo le lau whaitau ina ia nai whai upu ia. Tua tu le whalau te le lusunga Filipe tolu whai upe whae o le ono. Whai mai. Awai ante au fhoi le whaatua tuanga i la le tino. Amen. Awa a whai manatu se tasi o ia te ia le whaatua tuanga i la le tino. E tele mea whapena i ante. Amen. Ono wewe mai paulo sili atu lo ua. A whai e fia tau wā mai se leisi se tusa ma ua le whaatua tuanga. Amen. Whau lima. Na perito meina i le pōwalu. O le ainga o Israelu. O le itu ainga o Peniamina. O le e peru sa e peru. O la le tu la fono. O le fale sayo. Mai paulo. A o foi lai me fale anganga. Ele ia ma tausinga o sauninga. E leisi si matea. Ma te tusa Whau peonu. O lo ma ele ngana o whasawa ai le kalesia. O la le ami o tonu fo i le tu la fono. E le i matau le anga ina. Le o ai fai mai paulo. A su e se tangata e le ise anga sala. I le fua ai uta ia. O au tangata e ma fai ia. O au whaia mea, o te whaia male loto a toa, e whaia male ma ele ngā Ia, lela atu lusunga, o le soifuanga na soifua i paulo. Mai a fua la i le fua a le tangata. O le tangata le tawana, whaolaina Ai ese le manato paulo le mena, o le manato paulo, o lona o langa tuaina, le au tuai le aso lea. Amata le sunga, Chris? O le pongaina mene o le angsala. O le
o le whaasangsanga ia taita ia o te taltununga, monota malosi, Monota whaamui moi. monota poto, po te loa wa o me umana, o lai tātou te maua mai i lea awa o ino lea mea, ma lea mea, ia po se tātou whaatinoa fo o se mea, ma tātou whaia. Tātou te loa ai, o se o mwhaino o whaia. Ai lamatia, ai lale tātou whaatutuanga i lea tua. Amen. Ono o vaenga la ia. Me la ia e le whamai la polo o me la ia e leanga. Ala mai polo me nga io me o le olanga tuai. Le olanga fa altino la ia. Awa o tu sole. Ole o ngana o le e tatu te tamu fai e li lona. Lona fa vai. Le se sengo nga luenga mal fa tutua. Amen. Ya wa tatu masani nga luenga ele mana o. Tatu te le mana o mo fu se me no tatu fa mo lunga fa pe you know. Ele ai mo mai o me ai no mo vai lo manus. Me fai no fai. Ele Roma le e a foi lua. E fai tau la iti nai fai upuna le mai Paulo i. Fai upu lufu lima e tau lufu luiva. A fai mai a wai au ngā le peritome. Pe a fai e te ana il tu la fono. A fai e te soli il tu la fono. Ia wa vea i lo peritome ma fai le peritome ina. Ia, ora e fai manatu mai Paulo e a tātou ina. Pola lo tau mai o e te lei le o ato to pe na lau mai foi polo langa ia lisi io a pe ke le kausia tu la fon mai mau ato ia la foi la e ka mai polo i be ka ngo ko le nei a fai e tausia le peritome upu tonu o tu la fon ele ta u peritome ina e alona le peritome in fa na tu mai le polo e stangata la e tilu mai ata to si o manga lai fa foto ora kilo mai ma pe tau e mu foi le tatu e o tatu wa bio ye tau fa alia tu fa pe o ta wa mi tonu nei tatu ia ala fa mana tu mai po ele ele feinta wa mi tonu tatu ni ngaluenga fa pena o le o tupu mai foi male le peritomeina ua ana lava il tu la fono ia fa sala ia te o el soli le o soli le tu la fono o ia te o le tusi male peritome awa e le o le iutaia le o vaia. E le o le peritome foi le o vaia i l'altino. A petai, o le vaia. O le iutaia lava lea. O le peritome foi. O le loto lea. O lo o iai lea nganga lea. E le o il tusi. O lo na vi inga foi. E le mai tangata. Ai mai lea tua. So o vaenga na le whamana tu mai polo i o le o langa tuai le i tātou. Ina ia o le tātou le man malama le fa tawa nga i le olanga fo le o tato mo o le loftu no amen ya kolo e lo le sila fia le polo long fa si o manga ai fai kaulum ka upu le luo long fa upu ko le ngaluanga ngai saul kal anga le le polo o ga ia o se kangaka yuteia sa fa nga mai ga ia i se vaenga a ingo peniamina lo le polo tala noa le fa e peru nga onga foi la polo ka u nga vai tim ka le ngo ya ka Camille longo wingo polo sa ele bela lenga le fefe polo fe kala le wa ako ko le nga nga fa nga u mai le ya yukaya ya nga onga foi la onga ka e lo ku spa ya ole se bangalanga le fai mai polo o me lo ke mga ya ke o ko foi awa ko ke fa longo fai a o pelo le ka o le si vai pula ka ko suba fa le o li ka fai me le nga ko lo ia o ko fa ma o ni au nga le tua le si vai nga ia oli ya ke riso ole langa polo le e fa malu si ai polo ilanga luanga le ele nga ka o ia se ukaya au ia ka ngaka kusi upu ka ba ye kau kala ile au falseo e ma sang foi polo le ko nga mai kau kala foi le nga e per ma as ngaka foi wa o inga lo posing vescape ko silingan ka won nga ke mile sa fa ya ngale ka kale esa o esa ye la polo ya ngale le mo polo ya po doctrines po ame ye ko ngole nga va kim ngale em fai polo on kau kala fa penga amen le wa
au mai ia le tantou fa so il vanga le langa tanga tele Paulo a so le tantou fai tau ma to na umalo na lau Paulo o ia le tangata a fa tu sai le va ai le tangata o ia le tangata anto to a ai o fa fa ma fa pe lima va me fa talanga Paulo o le leit vai upe fitu fa mai lana fa matalanga o mea umanei sao nga ya ua le to ya nga fa me le fa matalanga Paulo me ia no la uantua ua ota ia me uma ina ua o maua ia Keriso la le wingo fa matalanga le anga sa fai tau Paulo o me ia maua ila e maua ia le fa o tanga ai ina ua maua ia Keriso fa me lo Paulo le ila e ota uma me ia o lo poto lo wata mai o la ua mio tangata sa muli e o tanta mai ma poto se o la pisi me umana ina ua o maua ia Keriso le ma fuanga na au tu advanso nei pa wale o mauti no nga te maua ila le fa o tanga pe tau le langi lo ua mio le lei e le fa o la inga i tato se ilonga ua ia ilo mauti no nga ia Yesu Keriso fa to ai lo ua o maua loa o fa o tanga e maua le fa tua ia Yesu Keriso amen me ile tanto fa so ile au tu le na ia so atu tanto fa so o me tau na amana ia ma me tau amen a fai la le ufa mai Paulo wala pisi me ia le olanga le lei ma le amiuton wa ona mai lo le fesili ilo sunga fe ia onga ai se ala tanto te fai ia le amio le lei awa a fai o le ala wana o Keriso e falling mai la e pule lo o ilawa ilawa mio le il tanto nunga fo ile awa o fa o la ina ile alo fatu no Yesu Keriso fa me lo na sol ile se o ngaia e fai e tanto le amio le ia sa no lo sunga ile me sili ona taua o me taua ma me amana ia le o me ia tanto fa so ile na vanga lona lua me taua na e pamtale e foi el tawaso foi le na fa malo lo Yesu o tele afi na unga la e fai ma fesili foi le il tawaso pe e sa o ngai fa ngo mai o e tawaso ma o e lang fa malo lo ia o e ma mai pula ia fa tala el tawaso mo Yesu ang kang palam nginge yo matam ma fa mo telo e foi fulu mulu o le vai se loa e no wan wale fulu ma ia pula yo mata yo ia fa lavela fa mai tangat no fai sapati ia mai lo le o fina uma ai utai vola o ele fai la nga ka uanga tangat o tangata mi tonu na soliel sapati ia fa mai ele ho ele era fo Italia al tawas no umi anga su so o ka ki nga vo local ka wasul so vai oi eu que le lo auto pe postrata mi tonu pe le ai tanga le pa be lo eu pulo mata o fa marolo vi su so benai lo ele se go metau me le tau o le metau o le me e tau nu ai lo wa foi lo sa tonga mai sai tianga i lang sala ai walan tonu ono e fa tu ma tel tonu le me na fai Yesu mo oi amen la belen fai Yesu mo me le alanga ile apostolo ile fo ile matua tau loto ma io lo o ia ma le mana lo no tu mai o le me na la fi lo e tato tato fi lo leo lo yai le mana e to fa tu mai tanto wa le mala le tanto o le mala le ang sala malioti le me fai sisi o tanto on fai le na fuang ale la fa mai el tawaso va ngale so te le lo ya auto pe pe a tonu tangata pe le ai power me te lo o ia na le no malo lo ai mo pula o mata ya ka sia yo ko fa ku fo yai fa ya mo ko o lai fo o to amen sang ka wol ba ngelo tatu ye nga ba vean ka o Paulo le fengeng fo ngo la nga miole fasio tio tangata Christian nga ba ki mo fa mo lunga lo ko Paulo aina o fta ya ia Paulo mal lama ila le tamkis amen sa fa mo lunga ngolo lo to ono Yesu mai ka mai sa fa mo lunga lo ko ngo langa mio sa fa de me ko ile me ka o fo isa ai nga o mo o ye Keriso o fa mo lunga ina o ia mo Keriso
Amen. Mela le ke mi ka ko fa pengai ke mi sa ka ko leanga sa le ai ngo ka ko mau le me mongi le ka ko ye wa ngai ka ko ka fio ka fa so le fio ngale ku se ka ko ke experiencing ko nga me fa penga ma ole lo monio Yesu o longo winga wa ka ko lo mongi le langi ma le fa va ile wange iwa ngai lo ye fut kala ka wasonga sa fa penga foi de ngai fa mkalain ai ka wol fa ipo koliva ona fa pe ani le oya le Yesu o le mele o sawai la langi ne o Yesu wala inka ko feola la langi nge o ka le ya Yesu mela ngai ka ko fa mo lunga ile fa mo lunga ka ko loko fai mele le ai fa mo lunga ka ko loko fai le finga ngalo le tua amen amen ya tu tatu lang ma tatu te va ai tu nga se o lo ka ko va ai le langi ma le fa va amen ma o finga fo nga le tu mo tatu ya tatu fa longo matalia le finga lo le tua ya ka ko fa longo le upo le tua o ka ko ke o ka la tala pepelo le comme fai polo ese me le kalesia le amen amen aftai pe vai tatu te va ai le susu ngole so le fa nga ina pe le tong fai le fai le so ne fa mtala mai ia le ngana fa pisinisi le tau tala ye paulo le pe fai te lo se anga le tanga te masani me tau tupe ye me ta o lecha le chawa o fa mau ai le kein male loss le la ve mai paulo o nga le uma le no la uantua o le wo le te mafofo yo se kein o le loss o le wingo le mtalanga o le currency na le na fa nga ina le tangata yuta ya fa pela to with mau e la to fa o le tanga o le o la wa mio ma unga ruenga fai mau e oila le profit but le gain e mai polo te lo mele na la uantua o loss o le loss le mele na o lo na winga o le currency le na fa nga yuta ya wale to ya nga ai o le currency fa le langi na tu o fa tu tuanga ya Yesu Keriso o le gain le na o le langa le mo na o mo tu no o le tu o ya Yesu Keriso fa tu ya Yesu Keriso langa e te mi e tanto te no foi ma va o le mo e tanto le grace mo e tanto le lo fatu no ona le ai le o se tanto nga venga ya e to e fai o le memoria ya e le anga ya le nga luenga le anga me le na fai e Paulo ai ve mai Paulo o te le fa tu ye mo fa mo ya o le e ala no o fai ya ona o le wa ye Keriso ya ta wa o te lo Paulo na o le me la io no to ona fai e tanto le me le ma tau se tanto le ami o le tu ona wo la Keriso ya tanto ai a fai le tau e te fai la me le mo lo ma fau e o lai oe ia ua tau wha le tonu lai nā lea. Amen. Wa ia le ngā runga voi, ia le wha upunga voi lea. E wha o lai nei tātou by faith. By faith. Ai o tango lai e matata, tu ai lea. By faith and works. A le mea moni ia. Ole e wha o lai nei tātou by faith that works. Ole ola mai la e te ilongo fia e ola lu wha totua. Ona le te amio le lei. Amen. Ai leva pea e fa o se ngaluenga e fa upopo i mawai loa. Lo fa o tanga Amen. Te le rope te loto e fa so ala me tanto fa so i lona vaenga mulmuli na ai. Ai pe te loto e fi fa so i vaenga na. Yo wa ya ko e tu la suma kolunga ele fa to to fa sa ka kolesong. Ka ka lulu seko. Ka ka e fa longo ele kalia. Ka ka e fa longo alu. Ko ngalo. Penga umar ku langa le kom fo. Le fo ki sa Yesu e. Ia kako wa ayo kako maka fa le nganga fa longo kako kalinga fa le nganga ile upo le tu kako ke mangwia ai kako anga ye dum amen amen o fa tu tuanga nga le ta o fa tu tu ke biso fa tu tuanga e ola le fa mai la apostolo ia maua fo ia wa upu na fa pisinisi le fa nga mai ia maua ia maua fo ila le si le fataru po le ia mo fo ia o ia te ia wa ia Keriso ele nga mo mai o le lo ko ma wa la mo ia so me nga le o ku ia ile fa ngo polo ia ka ko wa mo ki ngo o la ia Keriso uma le
le atoanga o Atoanga mea. uma. La ia ke riso uma le mautinoanga. O le whaiwala o tātou, o le tātou tilo le i mea o whamanuia mai le tu e tātou, ma tātou o loo iai ma maua. Ia ma tātou i loa whaatūlanga le mea taun tūai. Ina fuare ngai o ia ke riso. Ia ma tātou i loa lea oi, pawala lea o ngā o le mea lea no perto me i o no wala o ia ke riso. Ia ke riso. Wa o lo ia ke riso. Ia kaungolo upo ka waso. Yo ke lo po la se kongo se kala va kau ya Yesu pa mo ke lo aga. O pulo makula. Amen. Fatu tua oi. Fatu tua o ke riso. O ke riso. Le lau faita winner fe upe valu ma le iva ia ona tu antu le lava no au mai ia lu fina ngal fe me fe upe valu. O le nei fo i e moni lava. O lo manatu. O le au ngame o malava. Ona o le silisili ese o le poto i la ke riso Yesu lo wali. Ona o ia ua o whaalea o ngā ina mea uma. Ma o manatu o ato atoa lava ia mea. Whau beiva. Ina ia o maua ke riso. Ia maua fo ia ua ia te ia. E le ia te au sa ua miu tonu nai le tula fono. Ai peitai. Na o lea o loo i le whaatua tua ia ke riso. O lea miu tonu lea. Mai le tua i le whātua tua. Ia, sau noa ia. Amen. Soa sianga, o te ilo lea na maua mea i lua whaasoa, a le la toi so o tātou whaasoa i vangana. Amen. E ike me e kakam whai a kako e wha makala kusi pa i o kako longo. Peila le upu lele mai o te mana o te whaatasi mai Yesu. Kai whai upu e sfuru e posu kasi. I wanted to be united with this. Ai whaafikai a poro lang whamani hoa lina ua avelan tusi Efeso. Ai wha mangingo mai whai upo e ta mo whai upo suri. Ina ia wha apopo ina ia ki riso. I le sauninga i le wha atotoanga. Amen. Amen. O ke riso wha atotoa ia. O i lato umalava o i le langi. Atoa ma i lato o i le lalolangi. Amen. Amen. Lunga e le gata e mga o Yesu tangate le lalolangi i atotoa ma le lei. Ai me se fo i le tava linga le tatou li fuafuanga le tua mo tatou. O long finger, ia o fia lava tangata o le finger ngalo ia le tua. Ia awane i whanu se tasi. Ia maua tangata le whaavau. O le fuafuanga le tua mo tatou. Ina ia ame lo tatou whaamomua. I le tūlanga e amai e le whaotanga mo tatou. Lea na whatoi whaamatala e polo. I lana, i le meni tupu. I le fuafuanga le tusi i le ka o le momuko ni te momufa i pue kulsul. A wao fua mai a te ia, ono ia, o i tātou ia ke riso Yesu, o le ua a vea hai mātou tātou poto, mai le atua, o le ame o tono foi, ma le pa ia, ma le wha o le tanga, le mai a ke riso, o le wha o le tanga la o tātou, o le mea mai a ke riso, o le se mārose o au, e le se mārose o sesi, ia o le kako wha tua le wha o le tanga ke riso. E ala lo tātou tonu ma liu ma toi tū mai o kisi. Ma o poto foi lau mai le tū mo tātou. Tātou te muli ai. De ka ua ka tia le lua whai upo e lua sifuru. Ua whasa torine whaatasi ma ua mai. Ke riso. Ua le toi ola. Aoi. Ke riso le ola e te tātou. O menga tō kako whai. Wha ola ke riso e tātou. On tātou manui ai la ia. E au kako ke whai o kako malos. Wai kako ke le mawhai a lava se me i le wha o tanga le tua. Amen. E le vaenga tā wale Wa me moni ai ma le whamaoni. O le plana le antua. Ia wha o laina ia. Tangata uma. Ai o le mea moni a. A le ola ke riso e te oi. E le iso wha o tanga. Amen. E le o umala tangata ilangi. Na o tangata ia. E wha to ia Yesu ke riso. Matalia lea. Ma ola mai ke riso e lona soifuanga. E moni la o le e mo tangata uma le whaoletanga. Ai leo tangata uma e whaolaina. Ona ia ia le tangata e whailona. Lona loto. Ia ona le ona misi le ia le whaoletanga. Ua le whatoto ia Yesu Christ. Yesu Christ. Amen. E o te loa ngā o tātou atoa i ngā levanga. Atoa o levanga mulmuli leo tātou o iai. Sau noa lau sunga i le vanga mulmuli leo iai. Ia o le vanga whai una o tātou whaasoa. Na o le tasi lava le mea ia i loa ke riso. Pau ana o le mea. Ia. Amen. Ia ngāra le ia le. Ia le aho i o le. Le alau tā o whai uma e polo mera i. I lana whai upu le tasi le i suru ma tasi.
Mai pe mawhai lava ia tea ona o atu ilea. Toi tu. Ile toi tu mai. Oe woti. Oe woti. Ka ue i o rupu lea paulo mo le au onga le e fo i o lo tatou a fo i lea su iai ma tatou manatu natu pea lava iai pea lava e whaatawanga il whaatutuanga o le whaolutanga. Le la e wha mai paulo i se o lo o kawhia o kua iai le mel na. O kawhia loa le mel na, o kawhia loa a ti tiro le rupunga. O toi tu mai o e o oti. A la e whaataulu upo paulo i a tatou pe ola na upulen fa mai ata to ta upulua pe ola pe oti ai ke ris ia ke ris awa e ola pe fa mai polo ola la ia ke ris a woki olo manguia na o le ko ngofo polonga ile ngasala so le la e mai polo ta upunga nge ka ko loi ol me piko ka uanga ia kako maua mai ia o nga ia ala i le fo il fautanga o mai ele tua ia Yesu Kristo. O la we ia Kristo a ko la mi tonu e manga o mi tato. E ufi ai tato. Ina ia ta le ia nga luenga o tato te fai. Amen. Ina odi ia li tato le lablava. Amen. So ja. Ele si me tato te mo wai Kristo le fai tau no la fionga le tua. Amen. Ia le mai ele ato toanga o Kristo. Ta ue ma te fitu fai pelu kasi male e me ele o tangata umo atu itagia le fikau ele sa atu malo langi atu umo e fai mai le li amen ai na o le na te fai le finangalo le tama ele fa bela ka ko kaloinga ka diele ka ko le fai fingalo le ku le foi fa ku sainga e paulo le lo le pese ka mo ia o ke ku uma ke kau singi o aku le singi le e o ruma le i le Filipi le kol fai po fa o te tau sisi atu i le filinga ia mau tau na vala awina ia u mai lunga ele tua ya kirisi Yesu o ka kau singi o le ka ko ki alu amen ale ato to kirisi atato ele fai ka ko ausiel mele ka ko kamo fai ma o kirisi alo ka ko vala awina po asisi me ka ko ki fai e ka ko manku ka ko vala awina me a kirisi ele mai sisi tangata po sisi lava me e ke o ka ko kam fai ka ko kamo moe ale o ye me po le ka ko ka mo ele po se la pa po vila la ko nga fai la ako angala ai ka ko kausingo focus ka ko vai a Yesu e mo e ka ko mangi amen amen wang fai una tanto fa so na ole tasia le me ia i loa ia ke riso amen fa me talanga paulo le fai upule sfuma le tolu o Filipi le tolu tanto suso me la usoi o te le manatu o maua a o le me tasio te faia o te fa ngalo i me utu na ile na ia famtala ina lona ta mai la na me le ia fa me ngalo me na ai o te mo e puno wai fo i mea o lumanai amen lo winga va mai paulo tasel me te fia ilo tasel me tanto lo ia ilo ke riso ai le teme tasi tanto mo e puno wa ele va mai paulo tasel me ma wo ke riso ona o wa mi o lo le wa le me o te bloto ai va mai paulo e tasel me tauna ilo fa tu ia Yesu ke riso ai le teme tasi mo e puno wa lo winga tau tua le tua fai le me le ia mi o le mi o tua e tau mai wa e ma wa ina le wa e maua ina le lo fatuno wa e talia le lo fatuno o le lo fatuno le tau langi nei ma tau wamo to tele ia wa na o se ingoa ia e fai me pule al tanga tele na na mi on mena ele manatu na paulo on manatu paulo o te tamo e puno wa ilo no ngau te a mi o ile a mi o le tua o te fai me uma mo le tua ina ua o iloa ke riso fa mi le to ilo fa fonga amen vai voi se vai nga wale o ele mantu fa ato ele tua a vai voi se vai nga wale tusa malau fa fonga ia fale o le tua ia tatu so e fantasi la fiong pe ia le tua mol tatu malo si tau tua lana fio la fa wino tatu le sona mal tatu fa so sunga krisi se tatu talo matu tu at pe ia tu e o matu loto le ia le tua e o ni ia se me tasi le ia le tua lo fina ngalo e numi ia pe fa
pongi sai na fo ilo matu malama ai ono o lava fionga ai ave lava fionga o sulu malama yo matu loto ina ia mawhai ona matu moa oe ke riso ia matu moa i le whaulatanga i lou lava mi o tonu ia ai tu mau i matu le li ia le tua i matu whatau wa me matu te talo mo le tua i lo swafa Yesu Amen.